Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi European Union urimo urahatirwa kugira ikintu ukora ku Rwanda mu rwego rwo kugira ingabo z'u Rwanda zihagarika ubufasha n'imikoranire zishinjwa kugirana na M23 mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba mbi cyane no kugera mu bice byinshi by'iki gihugu. Kimwe mu by'umuryango uri gusabwa ni uguhagarika amasezerano ufitanye n'u Rwanda arimo yuko uyu muryango ugomba kujya ugura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Kugera ubu ngubu ayo masezerano yajyanye n'u Rwanda miliyoni 900 z'amadolari y'abanyamerika. Abashaka yuko ayo masezerano ahagarikwa bavuga yuko u Rwanda rudafite ahantu namba rucukura ayo mabuye y'agaciro. Kuva intambara yo muri Kongo yatangira, ingano y'amabuye y'agaciro u Rwanda rucuruza yariyongereye cyane ku rwego rutari rusanzwe. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga yuko mu mwaka ushize yahombye arenga miliyari y'amadolari yagendeye mu mabuye y'agaciro u Rwanda rwibyeyo. Umuryango w'abibumbye nawo uvuga yuko hari toni 150 za koruta zinjiye mu Rwanda mu buryo butemewe bwa magendu. Inteko ishinga amategeko y'Uburayi nayo yasabye yuko abayobozi bakuru b'u Rwanda bafatirwa ibihano, hanyuma u Rwanda narwo rukabuzwa kongera kugura intwaro mu Burayi ndetse n'inkunga yahabwa ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique igahagarikwa. Uko bihagaze ubu ngubu rero nta gihano na kimwe muri ibyo ngibyo kiri hafi, kubera yuko hari izindi ngingo zirengera u Rwanda mu buryo runaka ku bijyanye n'amasezerano y'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi bwakoze ibishoboka bufatiye mbere mu gusabira u Rwanda ibihano kandi mu buryo bweruye. Ariko se mu by'ukuri ni ibiki bishoboka, ni ibiki bidashoboka hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi? Birashoboka yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uko akabaye wafatira u Rwanda ibihano, cyangwa se ni ibiki byakunda ni n'ibiki bitakunda? Ikaze ukurikira amakuru aturuka mu bantu bashinzwe diplomasi n'abayikurikiranira hafi. Aravuga yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri ku gitutu cyo guhagarika amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro wagiranye n'u Rwanda, kubera ko ngo hari impungenge ko ayo masezerano afite ahantu ahuriye n'amakimbirane akomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba ikibazo ku Rwanda, ku buryo abi Buruseli mu Bubiligi bo bamaze iminsi baganira ku kuntu bahatira u Rwanda kureka kugira uruhare rushinjwa muri iyi ntambara. Ni amasezerano ari hagati y'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'u Rwanda avuga yuko uyu muryango ugomba kugurira u Rwanda amabuye y'agaciro akoreshwa mu gutunganya telefone zigendanwa n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Aya masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2024, kandi abanyaburayi babona ko ari intambwe y'ingenzi cyane mu kubona ibikoresho by'ibanze mu nganda zabo, ariko nanone bikaba n'uburyo bwafasha u Rwanda kwisanga mu nzira zigana mu isi ibikorwa bitanga icyizere, cyane cyane nko kuri izi modoka z'amashanyarazi. Gucuruzanya hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi ubwabyo nta kibazo kibirimo, ariko nta mabuye ngo yaba akomoka n'ibyo biteza ikibazo kuri bamwe mu banyaburayi. Bafite impungenge zikomoka ku cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye gishimangira yuko u Rwanda ruri muri Kongo, aho ruri kurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23. Mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yafashe umujyi wa Goma, ni nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwakurikiyeho bafashe Bukavu, umurwa mukuru w'intara y'Amajyepfo, kandi bashobora gukomeza bagafata Uvira, umujyi wa kabiri munini muri iyo ntara. Mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yafashe umujyi wa Goma, ni nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa kabiri bafashe Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo, kandi bashobora no gufata umujyi wa Uvira, wa kabiri mu bunini muri Kivu y'Epfo. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko ahafatwa ari ahakungaye cyane ku mabuye y'agaciro, kandi n'ahatari amabuye hakorerwa ibyaha ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Inkuru ya Iron News ivuga yuko kugena uduce two gufata byakozwe hibandwa ahantu hari amabuye y'agaciro, ahari inzira zifite aho zihuriye n'ibirombe bya zahabu, korutati na tantalum n'andi mabuye y'agaciro kandi akenewe cyane. Abayobozi ba leta ya Kongo bahuza n'umuryango w'abibumbye mu gushinja u Rwanda ko rukoresha M23 mu gufata ibirombe no gucukura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, kandi ayo mabuye akanyura mu Rwanda mbere yo kujyanwa ku isoko ryo mu Burayi. Abashyira igitutu ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi bavuga ko amasezerano basinyanye n'u Rwanda atuma amabuye y'agaciro aturuka mu makimbirane yo muri Kongo abona ukuntu agera mu bihugu byinshi byo mu Burayi. Mu yandi magambo ngo amafaranga aturuka mu bucuruzi bw'amagendu ashobora kuba ari yafasha M23 binyuze mu isoko ryo mu Rwanda n'Uburayi. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Bernard Quentin yavuze yuko yasabye abagenzi be mu bihugu by'Uburayi bahuriye muri uyu muryango ko bagomba kugira ikintu bakora kuri ingingo. Mu ruzinduko aherutse kugira muri Maroc, Bwana Quentin yabwiye abanyamakuru ati dufite imbaraga kandi tugomba guhitamo uburyo bwo kuzikoresha.
Amakuru aturuka ku badiplomate bavuganye na Euronews n'ayuko ngo Ububiligi bwatanze icyifuzo cyeruye cy'uko aya masezerano yahagarikwa kugira ngo Uburayi budakomeza kugira uruhare mu makimbirane ari muri Congo. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu bihugu by'Uburayi Ilde Votmans nawe yabikomojeho. Bwana Votmans yavuze yuko abayobozi bo mu bumwe bw'Uburayi bagomba kohereza ubutumwa busobanutse neza kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame binyuze mu guhagarika amasezerano kugeza igihe u Rwanda ruzahagarika kwivanga mu ntambara iri muri Congo. Abo ngabo bashaka yuko amasezerano y'u Rwanda n'Uburayi yahagarikwa bafite ukuntu babona iyi ntambara. Bavuga yuko aya ngaya ari amakimbirane amaze igihe hafi y'umupaka w'u Rwanda na Congo, kandi ko ashobora kuba yaraturutse kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yo mu 1994. Bakavuga yuko muri iyo jenoside abatutsi bishwe n'intagondwa z'abahutu. Ngo ibyo bikimara kuba rero inyeshyamba zari zikomotse ku mpunzi z'abatutsi zari zarahunze u Rwanda kera, zayobowe n'uwaje kuba perezida w'u Rwanda, zihagarika jenoside, zibohora igihugu, hanyuma ubutegetsi butsinzwe burahunga bujyana n'abagera kuri miliyoni y'abahutu bagiye mu turere dutandukanye twa Congo ariko twegereye u Rwanda, icyo yitwaga Zaire. Kuva ubwo rero abanyaburayi benshi bavuga kandi bemera yuko kuva ubwo akarere karanzwe n'amakimbirane, harimo n'intambara ebyiri zabaye muri Congo zikurikiranye mu myaka 30 ishize, akarere karanzwe n'amakimbirane ashingiye ku moko cyane. Bashimangira ko M23 iyobowe n'abatutsi bo muri Congo barwana intambara bita iyo kurengera uburenganzira bwa bene wabo babanyamuke babarizwa mu burasirazuba bwa Congo. Ku rundi ruhande hari umutwe ugizwe n'abahezanguni b'abahutu witwaje intwaro ushingiye ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, biyita Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR. Abo bantu kandi baracyakorera hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse bateje icyugazi ku mutekano w'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko FDLR ibangamiye umutekano wayo kubera ko abo muri uyu mutwe bakomeje kwigamba yuko bazagaruka kurangiza umugambi wabo wo kwica wa jenoside. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025 yigaruriye ibice byinshi biriho imipaka ihuza u Rwanda ndetse na Congo. Kugera ubu ngubu nta mupaka n'umwe uhuza ibihugu byombi ugenzurwa n'ingabo za Congo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga yuko hari ibimenyetso byerekana yuko ingabo z'u Rwanda arizo zigenzura ibikorwa bya M23 binyuze mu gutanga imyitozo hamwe n'intwaro. Mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame adahwema guhakana yuko leta ayoboye itera inkunga M23, umuryango w'abibumbye uvuga yuko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ibitandukanye n'ibyo. Umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro Jean-Pierre Lacroix aheruka kubivugaho. Yaragize ati nta mpaka ziri mu kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Goma gushyigikira M23. Kuwa kane w'iki cyumweru umuvugizi w'ibiro by'umuyobozi w'ubumwe bw'Uburayi nawe yongeye gushimangira ibi birego umuryango w'abibumbye ushinja u Rwanda. Yasoje asaba u Rwanda guhagarika inkunga n'ubufatanye hagati yarwo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Niba ibyifuzo n'igitutu cy'abo bayobozi bihawe agaciro, ubumwe bw'Uburayi bushobora kugira ikintu bukora kuri ayo masezerano yabwo n'u Rwanda. Ni amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri 2024. Avuga iki? Avuga yuko Bruxelles hamwe na Kigali bemeranyije ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzajya uhabwa amabuye y'agaciro, hanyuma nawo ugatera inkunga ibikorwa by'u Rwanda byo guteza imbere ubucuruzi bw'ayo mabuye hamwe n'ibikorwa remezo. Ayo masezerano akubiye mu mushinga mugari w'ubumwe bw'Uburayi witwa Global Gateway. Muri uwo mushinga abanyaburayi bagomba gukoresha miliyari 300 z'amayero mu gukorana n'ibihugu bikungahaye ku mabuye y'agaciro harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni umushinga ugamije guhangana n'Ubushinwa bwari bumaze kwigarurira uturere dutandukanye dukize ku mutungo kamere. Kugera ubu ngubu miliyoni zirenga 900 z'amayero nizo zemejwe na Global Gateway ko zigenewe u Rwanda. Uwari umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ububanyi n'amahanga Jutta Urpilainen yavuze yuko ayo masezerano agamije kuringaniza ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo burambye, gukorera mu mucyo kimwe no gukemura ibibazo byo ku masoko mpuzamahanga. Muri ayo masezerano basobanura u Rwanda nk'igihugu cy'ingenzi mu gucukura tantale aho kiza imbere ku rwego rw'isi. U Rwanda kandi muri aya masezerano barwandika nk'igihugu gifite amabuye y'agaciro nka tin, tungsten, zahabu hamwe na niobium. Amasezerano arongera akagaragaza yuko u Rwanda rucukura lithium ikoreshwa mu gukora za bateri z'imodoka z'amashanyarazi. Guillaume Debrier wo mu kigo mpuzamahanga cya Information Services gikorera mu Antwerp mu Bubiligi azobereye cyane muri izi nkuru kubera ko ikigo cye gikora ubushakashatsi ku biri munsi y'ubutaka.
yabwiye Euro News ati iyo urebye imiterere y'u Rwanda naho ruherereye ntabwo byashoboka ko rwaba rucukurwamo amabuye y'agaciro yose ruvuga ko rucuruza. Hagati aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afatwa nk'umuyobozi ufitanye umubano mwiza n'abayobozi benshi mu bumwe bw'Uburayi, ndetse n'igihugu ayoboye ni ukuvuga cy'u Rwanda cyagaragaje gufatanya n'Uburayi muri gahunda zitandukanye z'ingenzi mu gukumira abimukira bava hirya no hino bagana mu Burayi. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize hari umuyobozi umwe mu Budage wari muri guverinoma iri gucyura igihe ya Chancelier Olaf Scholz. Uyu yasabye ko igihugu cye cyakorana n'u Rwanda mu buryo bwihariye ku ngingo yo gukumira abimukira. Yasabye yuko umushinga w'impunzi wafubye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda wasubukurwa hagati y'Ubudage n'u Rwanda. Muri rusange u Rwanda n'Uburayi ni impande ebyiri zibanye neza biturutse ku bushake bw'umuyobozi w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umubano wihariye n'abayobozi benshi mu bihugu byo mu Burayi. Gusa ubu ngubu ngo hari ibimenyetso byinshi bitarenzwa amaso byerekana yuko hari ubufatanye bwa leta y'u Rwanda ku nyeshyamba zikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Kongo, ni ukuvuga M23. Bagendeye kuri ibyo bimenyetso basanga n'amabuye u Rwanda rwohereza mu mahanga aba yabonetse muri ubwo buryo bw'uburiganya. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo mu kwezi kwa 6 umwaka ushize yanzuye ko M23 yashyizeho ubuyobozi bwihariye bushinzwe kugenzura ibikorwa by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akava muri Kongo akoherezwa mu Rwanda mbere yo kujya mu Burayi. Iyi raporo ivuga yuko mu Rwanda hari hamaze koherezwa nibura toni 150 za colta. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko kandi M23 yinjiza amadolari y'abanyamerika agera ku bihumbi 300 buri kwezi, ni hafi miliyoni 400 mu manyarwanda. Aya ngaya akomoka mu kuba uyu mutwe ugenzura ibice bicukurwa amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho ariko u Rwanda rwazamuye ingano y'amabuye y'agaciro yoherezwa mu mahanga. Muri 2022 u Rwanda rwohereje amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyoni 772 z'amadolari. Hanyuma umwaka wakurikiyeho mu bihumbi 2023 u Rwanda rwohereje amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyari 1.1 y'amadolari. Uretse ibyo kandi u Rwanda rwanongereye umubano mpuzamahanga ushingiye ku bucuruzi bw'ayo mabuye hirya no hino ku isi. Minisitiri w'imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje yuko umwaka ushize igihugu cya Kongo cyahombye hafi miliyari 1 y'amadolari tini, tantale hamwe na tungsten. Ibyo ngo byibwa n'u Rwanda bigacuruzwa mu buryo butemewe n'amategeko, ari nayo mafaranga u Rwanda rwungutse naho Kongo ngo irayahomba. Guverinoma ya Kinshasa iherutse gutanga ibirego nshinjabyaha mu Bufaransa no mu Bubiligi irega ishami ry'uruganda rwa Apple. Ni ibirego birimo yuko iki kigo cy'igihangange mu ikoranabuhanga gikoresha amabuye y'agaciro aturuka mu maraso. Urugaga rw'abanyamategeko bahagarariye leta ya Kongo rwavuze yuko Apple ikura tantale mu Rwanda, u Rwanda rukavuga yuko rufite amabuye ku rwego rwo hejuru, ariko abatanga ibirego bakavuga yuko nta buye rya tantale na rimwe wabona ku butaka bw'u Rwanda. Nk'igihugu cyahoze ari umukoloni wa leta ya Kongo n'u Rwanda bwafashe iya mbere mu gusaba ubumwe bw'Uburayi ko bukwiriye gufata icyemezo cyo kwibasira u Rwanda. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umuvugizi mu izina ry'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko uyu muryango witeguye gusuzuma ingamba nshyashya zo gukumira abantu bose bafite uruhare mu gukomeza kw'amakimbirane ndetse n'abateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa icyifuzo cyo guhagarika amasezerano y'amabuye y'agaciro kugeza ubu ngubu cyaranzwe. Uburayi bwanze guhara amabuye y'agaciro bugura n'u Rwanda. Mu kwezi gushize umuvugizi wa komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi yaragize ati ubufatanye twasinyanye n'u Rwanda bufite intego imwe nyamukuru yo gushyigikira amasomo arambye kandi aciye mu mucyo hagamijwe kongera umusaruro. Uyu muvugizi yongeyeho ati intego z'aya masezerano y'ubwumvikane twagiranye n'u Rwanda ni ukugira ngo duhagarike ubucuruzi bw'amagendu ku mabuye y'agaciro. Abanyekongo ibi ntibabyumva, bati niba guhagarika amagendu aho kuyagura natwe kandi u Rwanda ruba rwayadusahuye. Umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi kandi ushyigikiye ingabo z'u Rwanda zohereje mu butumwa bwo guhangana n'inyeshyamba zo mu idini ya Islam zikomeje kwiyongera no kugaba ibitero mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Aka ni agace gakungahaye cyane kuri petrole kari mu majyaruguru ya Mozambique. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahaye u Rwanda miliyoni 20 z'amayero binyuze mu kigo cya European Peace Facility. Umuvugizi yabajijwe niba iyi nkunga ishobora guhagarikwa kubera ko u Rwanda rushinjwa gufasha M23, yanga kugira ikintu atangaza, ariko avuga yuko icyari icyemezo cyasaba yuko kibanza kwemerwa n'ibihugu byose bigize umuryango ubumwe bw'Uburayi. Inteko ishinga amategeko y'uyu muryango nayo yafashe umwanzuro ko abayobozi b'uyu muryango bagomba gufata ingamba zikomeye zigamije gushyira igitutu ku Rwanda
kuva u Rwanda rwatangira gushinjwa gufasha M23, ikintu uyu muryango wakoze nuko ku ya 25 y'ukwezi kwa mbere wasabye u Rwanda ko ruhagarika uruhare rwarwo mu makimbirane ari muri Kongo. Ibyo gusa ibindi bigenda bikorwa ni ibikorwa n'ibihugu ubwabyo, urugero nk'Ububirigi, Ubwongereza cyangwa se ibindi bihugu bigenda bivuga ko byafatira ingamba u Rwanda, ariko umuryango w'ubumwe bw'uburayi muri rusange wo ntacyo urabikoraho. Kuri uwo munsi uyu muryango wongeyeho yuko ushyigikiye ibiganiro no gushaka ibisubizo mu nzira z'amahoro. Kuva ubwo ngubwo nta kindi kintu bongeye kuvuga cyangwa gukora. Inama yahuje abagize inteko ishinga amategeko y'u Burayi niyo yateranye kwa 16 y'ukwezi kwa kabiri, nuko bemeza ko hari imyanzuro 3 igomba gufatirwa u Rwanda. Umwanzuro wa mbere, iyi nama asabye ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ugomba gufatira ibihano abayobozi mu nzego zo hejuru z'u Rwanda, ariko bafite ahantu bahuriye no kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'abayobozi bakuru b'u Rwanda. Icya kabiri basabye ni uko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ugomba guhagarika amasezerano y'amabuye y'agaciro ufitanye n'u Rwanda. Aha bavuze ko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ryemeje neza ko M23 n'u Rwanda bungukira cyane mu gusahura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuze kandi ko u Rwanda ari rwo rugenzura kandi rukayobora ibikorwa bya gisirikare bya M23. Basabye komiseri ushinzwe ubufatanye mu bumwe bw'uburayi Joseph Sikela ko akwiriye kumenya yuko ayo masezerano avuguruzanya n'ukuri. Kubera iyo mpamvu rero ngo u Rwanda rugomba guhabwa ubutumwa butomoye. Icya gatatu ni uko uyu muryango w'ubumwe bw'uburayi n'abanyamuryango bawo bagomba guhagarika ubufatanye bwa gisirikare no kugurisha intwaro, kubera ko bigira uruhare mu bikorwa bya gisirikare by'u Rwanda muri Kongo. Gusa uretse kuvuga iyi myanzuro, ntabwo ubundi imyanzuro y'inteko y'ubumwe bw'uburayi ihita ishyirwa mu bikorwa by'ako kanya, kubera ko bisaba yuko abanyamuryango bose b'uyu muryango babanza kubitorera 100% nta n'umwe usigaye. Ari nako byagenze ubwo Luxembourg yitambikaga umwanzuro wo gufatira ibihano u Rwanda bivuye mu bumwe bw'uburayi byari byasabwe n'Ububirigi. Tubifurije ibihe byiza.